Bueno, hasingo gara, bale? Gerra bat 2 minutu más o menos ariketia, eta bukaeran izaketa batzuk, bai? Ritmo nahiko azkarrekin hasten gara, Hartu ritmo, eta hasten gara resistentzia barik, bale? Importante, topau, bakoitzak bere eskortua, bere limitia jarri, bai, kontrola, eskortua, bai. Sartu resistentzia bat. Gertu inarrak, bale? Batematek ezin bada ritmo erua edo, jarri kendu resistentzia apur bat, eta listo, baina ez geratu, beti pedalea egiten. Segi. Sartu apur bat. Eta sartu azkena, bale, apur bat. Jandio, lan samurra, bale? Vale, manteni un ritmo, ez galdu. Segirku beroketiakin. 3 salto goizean inbidu, bale, saltuak mota. Sartu, bat. Atentos. Apoyo. Gora. Segi. Vale, vuelta, kendu puntu bat. Manteni ritmo, ez galdu. Sartu berriz apur bat. Gertu berriz. Gora!
Segi, ritmo, ba, 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 ba. Vale, vuelta, Kenzu. Azkena falta da. Saltu, berriz. Azkena, gora! Gatu arte. Segi. Vale, ondo. Venga, el ritmo aproba jau egiten da, bale? Hartu ritmo, kantu honekin, beroketa, listo. Segi. Sartu apruak, resistentzia. Vale? Ja, zona erdisa. Bai? Kosta olbida ritmo eruatia, baina asko ez, ez pasan. Eta apruak, pedala bakuta frena ondira, baina asko ez akordo, Gertu. Gora. Segi. Elzior. Ritmo. Ba, 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 ba. Segi. Vale, vuelta. Eta sartu beste puntu, beste apur bat, vale? Segia. Azkena. Gora! Bukatu arte. Minutu bat. Luzioa. Eta gogorra ja. Segi. Elzior. Ritmo. Ba, 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 ba. Segi. 20 segundu, Eta honekin beroketa listo. Vale. Eta kantu honekin, lehenengo tontorra ja, vale? Saiontako samurrena. Lan gogor batekin bukatuko, lan oso gogor batekin, baina lan gogor batekin, vale? Hartu ritmo, Ritmo motela, ritmo komodo.
sartu apur bat. Eta hemen ja bai, hemen ja, kostau bimida ritmo eruatia, bale? Lan gogorra ja. Gertu, guazen gora. Segi. El tío, ritmo, va, 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 seguí. Vale, vuelta. Ekipo, azken minutua. Sartu apur bagixau. Azkena ja, Manteni ritmo. Ez galdu. Hanka horreik. Go! Segi. Azkena, gora! Bukatu arte. Animo! Motza bainako gorra hua. Venga, venga, venga! Segi! Atentos hoy. Ez kendu dana, bale? Kendu apur bat, kendu bastante, Venga, eta recuperau. Importante, Ura. Venga, 2 minutu, vale? Mantenitu hau, vale, ez ikutu, Bai, segi honekin. Eta bakarrik ritmo eruan, vale, lan samurra, Aprovechau, recupera. Eskafan bihar, oso samur, ritmo eruate, baina ez oso gogor, vale, erdiko zehoze, bai? Apur bat kostau bihar ritmo eruatea, baina asko bez, Segi. Ritmo. Va, 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 va.
Vale. Azten gara gonko, bigarren blokiakin, bale? Rekuperau du, bai? Eta ondere hasiko gara poliki-poliki goruntza. Hartu ritmo, ritmo nahiko azkarra. Sartu. Resistentzia probat. Segi behian. Kantu hau bukatuko lan gogor batekin, Segi. Atentos. Apoyo. Base, gora. Segi. Elzior, ritmo, ba, 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 ba. Segi. Vale, vuelta. Eta sartuko beste apur bat, bale? Hemen jabaiek dudula lan gogor bat. Ja, kostado bida, poliki-poliki ja ritmo eruak, ja, gero ez da geixau. Gertu berriz, gora. Lan gogorra, ja. Igarri. Akordau, zuen neurtu inarrak. Segi. Vale, vuelta. Azkena, gora! Bukatu arte. 20 segundu. Vale. Venga, ritmo oso motela, ritmo komodo, hartu ritmo. Gaurko, bigarren tontorra berriz, bai? Eta hemen ja bukatuko, aurreko tontorra baino, apurak gora, apurak eixau ingu. Lan oso gogor batekin bukatuko. Momentuz, segi resistentzia honekin, ez ikutu. 3 minutuko lan oso gogorra. Segi. Gertu, bazen gora. Segi. Vale, vuelta. Sartu apurua geixo ja, Eutzi. Manteni ritmo. Ez galdu hanka horrei. Gogor.
Segi deian. Gertu berriz, bazen gora. Hori da. Segi, ba, 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 ba. Ona. Vale, vuelta. Sartu apurua geixau. Azkena, hemen lan oso gogorra, Gure esportua ja, goixan, azkena, gora, bukatu arte. Animo! Hau gogorrena. Venga! Segi. Lagundu gorputzakin. Segi. Vale, kendu resistentzia probat, vale? Ben berdina, asko eskendu, vale? Ez du guztiz kenduko, ja kendu apurtxo bat. Venga, eta rekuperau, Minutu bat, vale? Eta rekuperazioen ostian, berriz, tontorrak, vale? Menubikun lau tontor, lau intervalo, vale? Lehenengo bixak. Mantenduko gara lan gogor batekin, vale? Eta aurreko bisaia fango gara berriz gora, apurak gora txo, vale? Lan oso gogor batekin bukatuko. Hoi rekuperau. Hartu arnaza. Importante, Nahiko lan luzia, 5 minutu. Neurtu indarrak. Animo! Sartu apur bat. Bazen gora. Honen motzak, baina gogorrak. Segi! Elzior. Vale, vuelta, kendu. Apur bat. Sartu du nagoen kendu hori. Sartu berriz. Bazen berriz gora. Segi. Ba. Atento soy. Jarri, baina ez kendu. Manteniu. Bi falta dira, bi tonto. Honekin ja jango gara, apurak eitxua, bale, izango da luziauak eta gogorrauak. Sartu berriz. Bazen gora. Lan oso gogorra ja. Animo! Segi. Hogeita 10 segundu. Segi.
Zientzian! Vale, vuelta, eta kendu sartu duna. Rekuperau. 30 segundu. Hartu arnasa, Azkena falta da, luziena eta gogorrena. Eta gero, rekuperazioa. Sartu! Gora! Minutu bat, animo! Segi, ba, 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 ba. Zientzi! Hamar segundu! Vale! Venga, kendu lana eta rekuperau. Venga, 10 minutos, Resistencia, ¿vale? Salto de arnasa, Importante. Sartuko resistencia probar, ¿vale? Segi. Sartu beste bi, ¿vale? Vale. Azkenean azkenengo blokeaki. Saio hontako blokerik importantiena. Lau kantu guztira, 13 minutu, eta honekin listo. Azten gara ritmo oso azkarrakin. Hartu ritmo!
Kantu dana, bilan inbi, bale? Importante, ritmo eruan. Gorputza, aktio egin parteko. Eta momentuz manteniko resistentzia hau. Gero azkeniko minutuan, sartuko apurbat gehiago, bai? Segi! Solo queda esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo queda esta noche, volveremos a sonar con una canción de rock en la barra de algún bar. Segi, ritmo! Va, 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 va. Segi. Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el dolor se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Segui. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar. Sartu aprobat. Eta segi hor bukatu arte. Segi. Ba, 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 empty. Vale. Venga, ritmoa jau egiten da. Hartu ritmo. Sartu apur bat. Eta segi behian. Ja, migrazo merta nire baino prikima behitxu, Gertu! Bazen gora! Segi! Elziar! Ba! 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 Vale, vuelta! Sartu apurua gixu hau, eta gainak kudiu lan gogorra, vale? Gainak kosta dut dira, Ritmo eru bat dira. Hanka horrei, gogor! Segi! Gertu berriz, bazen gora. Hori da! Lan gogorra ja, Akorda! Segi! Segi!
Vuelta. Manteniu, ez kendu. Gertu berriz, azkena, gora! Bukatu arte. 30 segundu. Venga, venga! Oin goixan geratu, ez jarri! Ritmo, motela, ritmo komodo. Hartu ritmo, kantu dana, goixan indio. Eta kantu honekin indio gaurko azkeneko tontorra, Hemen kontuz, honen ostian, rekuperaziorik ez, ondiok, segiduko tontorra egiten, bale? Orduan, lehtu inarrak, Bai, bukaera potente datorreta. 2 minutu falta danean, sartuko puntu bat, eta azkeneko minutuan, sartuko beste puntu bat, bale? Momentuz, ritmo ondo eruango, baina poliki-poliki geixo kostatu da ritmo eruatia, eta poliki-poliki gure esfortzua goruntza joango da. 2 minutu, sartu! Segi! Segi! Hamar segundu, Eta jartzen du azkena. Ekipo, minutu bat, sartu. Hemen ekibidea, lan oso gogorra. Hemen jabai, kostatu egin dela, ritmoa eruatia, eta gure esfortzua jaun bida. Top! Tope! Lagundu gorputzakin, bai? Ta! 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 Lan ona, ekipo! Lan ona! Baina ondiok akordau, bukaera potente! 20 segundu! Eutzi! 10 segundu! Eta atentos! Kendu opru bat, eta jarri! Ekipo, azkeneko kantua! Ritmo oso moteletik, ritmo oso azkarrera. Hartu ritmo! Akorda bezken du resistentzia dana, Mantendu, bale? Zona media, bai, ertaina. Salto bat indi bukaeran, eta honekin listo, bale? Saiotoko kanturik importantiena, Minutu bat. Eta gero 2 minutu, rekuperaikeko. Importante, ritmo. Gano kaldu ekipo, bukaera tope. Sartu apur bat. Apur bat, Guazen, gora! Bukatu arte, eta honekin listo. Azken esfortzua, estutua gina. 30 segundu, eta 2 minutu rekuperazioa.
Segi. Ritmo. Ba, 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 ba. Eutsior. 10 segundu. Tope. Vale. Kendu dana. Venga, eta 2 minutu rekuperazioa. Manteni el ritmo, Ez galdu. Ikusi. Bi minutu. Me manteniko gara, Eta honekin listo. Segi. Akorda, ber, existentzia barik, bale, rekuperazioa eta poliki, ja. Mani gante, Hasierako sensazioak. Poliki zuentia, jotza perapadak. Beruta. Segi. Vale, poliki vuelta. Venga, eta honekin listo. Poliki fan hanka beraketan, ez geratu guztiz, gaur ritmoa. Oso ondo, Vale, ona. Venga, ikusi, lekua, hasten gara estiramendu usaketa batzukin, bai? Vale, aldatu. Eta eskuakin lehian, poliki. Eskuakin hartiak, polikiak ageratu baita. Vale, poliki bera gatoz. Eta jarriko hanka bat, bai?
aldatu. Elduna zazu, ez du lagun, amilegi hontan. Badakiet, beldurra duzula, Vale, hartu hanka bat. zara bakarra, garbitu balkoak, eta segi aurrera. Izagilenaren esklabuak gara. Vale, aldatu. Elduna zazu, ez du lagun, amilegi hontan. Badakiet, beldurra duzula, ez zara bakarra, garbitu balkoak, eta segi aurrera. Eta segi aurrera. Vale, aldatu. Vale, eskumako hanka ezkerreko beroaren gainean, eta jarri, ezkarra zuzen. Galtzaretatik, asfaltozko autobidera. Gizakiaren bideska izan da beti bera. Aldatu. Maitasun ta gorrotoz, munduak mila dira. Odolustuen gorpuak zagi hutsak baitira. Vale, ezkarra. Baina berdin dio maite zuetan ibagoaz. Denaren gainetik gure Zua, bota bera. baitalderen zoriontasunean. Horrekin gora gatoz. Zabaldu hankak. Eta horrekin. Listo! Oso ondo. Venga, Jendea